Izinyembezi zendoda ziwamuntu, izinyembezi zendoda ziwela ngaphakathi, akekho zibonayo. Indoda iyakhala ithule, fihla ubuhlungu bayo. Indoda iyabekezela noma inhliziyo ibuhlungu, ngoba impilo ifuna amandla. Hayi izinyembezi, ngakhala ngedwa ebusuku, ngibambe inhliziyo yami, ibuza ukuthi kungani mina ngidlula buhlungwini obungaka, kodwa ekuseni ngiyamamatheka. Ngifihla ubuhlungu bami ngoba akekho kufanele azi lokho engidlula kukho, ngoba ngiyindoda kufanele ngiqine. Ngilahlekela abantu engibathandayo, abuka behamba empilweni yami. Ngazizwa ngivukile ngaphakathi, kodwa ngizange ngikhale obala. Ngafunda ukuhlala ngithula, funda ukuhlala ngiqinile, ngoba impilo ayinawo umusa. Kubantu ababuthakathaka ngabeka ithemba lami phambili, ngasitshela ukuthi ngizoqhubeka, ngoba ukhala ngeke kusize, kufanele ngilwe. Namhlanje sengiqinile, ngaphezu kwalokho engake ngaba yikho, ngoba izinyembezi zami zangenza indoda.